Hello, muraho neza abakunzi ba Rubavu Band South, twizeye ko meze neza. Your trusted real estate Farina, twagarutse na none. Hano turi neza mu mujyi wa Rubavu, inyuma y'akagari k'Umuganda, ku Majengo, hazwi nko ku Majengo. Tubazaniye inzu nziza cyane. Ni inzu nini ifite n'andi mazu ku ruhande yo gukodesha. Ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 400. Turi kuyitangira kuri $58,000 gusa. Ni inzu ifite ibyumba 4, amatoilette 2 mu nzu. Tukaba turi kuyitangira ku mafaranga make cyane $58,000 ugereranyije n'ubwiza bw'iyi nzu na amafaranga make. Na ahantu heza cyane, na ahantu ni quartier iri VIP niko navuga, na ahantu yisanzuye, ira ahantu heza. Ni inzu y'amakaro nkuko muri kubireba. Ku ruhande nababwiye ifite amazu yo gukodesha. Nubu uri interested cyangwa se uri ready unufata inzu yawe, twandikire kuri nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se utwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hose ni Rubavu Real Estate, cyangwa se udusange kuri headquarter yacu dukorera imbere ya station Marine. Thank you.